Kosrae, litudengin Friday, July 22nd, 2022. Ashpisin medlovko angal ye, pataka inrela Tesla kilen misingya, Nashlon medlovko angal yengen, ash metsiovoki ngel akos pa turn out positive, it ngel limegor selos negative. Gymnasium lash finendo fola el akriyak lena ki respond efforts lan state government lasha ke fashlik lan masi mapangpang COVID-19. Ako la kya lan state government lasha nagi karangan yen fashlik lan masingin. Pangasiyak sila lang. Matagi kayo po nga siyak lang at ako. May napasok. Mamatay gigitan ako. Katsinti ito ka na 1 meter mo. Kamalas, nakawakitin. Kosrae State COVID-19 Contingency Plan ka plan si manawayakle Ontari akola nagikain bensingi. Yurun Kosrae State COVID-19 Task Force insang Medicaid ka akwoye akshikye Kosraela ka finne in onwala ilya ma state lasha ka insyun ke bensima masinge iluchaga. Balancing il maritime complement awayang intavola existing containment strategies ay nik in Kosrae fashlik lan masinge ke benzinge. Ke level of threshold ka condition alert ma en Kosrae ilash ke na ilchet na remain ke COV-CON 3. Sepa kalimtari ka evident ke positive cases ma confirmed ke community lash Kosrae na. Lection na yokshiben na sin metlash Kosrae in kalim ke level of alert ma rate makunya ke balon benzinge. Ke level 5 COVID condition 5 wangan cases ke coronavirus il identified in community ka fin ke border lasha. Level 4 COVID condition 4 bana ke kain benzi ma ash confirmed cases ke border lasha shat na wangan spread na in community. Level 3 COVID condition 3 kalim misinge ke cases ma confirmed ka identified in community. Ke level saying Akwalalon State ilona ashtari lin contingency plan sepa state in su can establish ka orela iwa in test and treat coronavirus ke benzima ilashing ne kena benzima toashi fototole ka burden yokse na ke healthcare system lasha ke emergency room intensive care unit at inpatient some algala capacity law alert level 2 activated pakalang ke healthcare capacity il overwhelmed. Alert level 1 COVID condition level 1 ke level saying state lasha el fototole ke resources in sankarangan elaje ke COVID-19 nge supplies and resources lan state ke level saying el fototole in sankarangan cases sa ka kaywa na positive case ma ashtari wana ke kalim ke len missing Test and Treat Center ke State Gymnasium do Fola ikekla na sinwit in community in the ka orela check laws ke coronavirus ka finne in ace fakfak in Kosrae masinge akyok ke ita arshirum tari ke karangan coronavirus in ana ke schedule ma kalim yurun Test and Treat Center lash ke State Gymnasium singe elos ikekla kaudi ke adu tavo temonento katay na inina maetako ke weekend zinge intaba soup na yurun hospital lash Kosrae. Finjat na yoking on loan ke videos ke channel zinge dia mo ganla comment subscribe comment mo dia miss katay na videos maetako ke rip malash finen Kosrae. I'm not, that's on not, man.